toli mwavu munyoro mwine chance mpoto so norwekyo Uganda yo nerinkaha amaiso garinkaha gari bunyoro tetwizire twagitatu twagikoze twarugamu no bwakuye handikisize hamusomo gundi kionka wajano warura ntikunu bija kunkora nigwo gende nabwo itu hanu tukutendeka kuhereze kyawo kyokwekora baitu kama muno bija kusikira haliwe engonzi na passion yeyo na halo muri mogo nokurura nto yeyambire kurura kozere kiro musomo guno kandi murole nti ebimwegere mugenzera heroko mwagezaho ku practicing niko muhemuki obukugu mukama ajja kutukwatiraho kandi nkigumya nti hanyuma yemyeze 3 abali hano tujja kubanko twizege byalero ne bazza skill Uganda wane masinde tweshedde omusomo gwe byokufumba byokutunga nebirabi nange ne bazza Katonda kubanga nange nenyigidde mu musomo ogwo nange bazanyo Mr. 2017 but I've been in the garage and I have decided to change the course of welding so that I can start my own business and I will be able to help my brothers and sisters plus my dad at home.